Banwat ya kilat kilinti banyada ya kawa Myntdu, ke office jong Deputy Commissioner West Giant Hills District, kala penlong jingalang bat kejawai Municipal Board, Divisional Forest Officer, Social Forestry, District Urban Planner, ketenat PHE, Meghalaya State Pollution Control Board, kaseng Khooid ya kawa Myntdu, kasenjuk ki wahesh nong jawai ki banasor bat kapsor, bat ki katu katni kiseng bhalang. U Presiden kaseng Khooid ya kawa Myntdu u kro el pariat habakran syakilat pathai khubor hadian ke jingalang ula pentep baha ke jingsong jingalang layakran halor kapisa balasen yang da uma Friday hing sanlak tingka na kebenta ban penbha ya ke Myntdu. Igi galer daw igi berap ke beriang kumdi umbang tem kang wimi tenati daw halor tenong rem kawa I to wimi chimi garai wa ne chirup lang ibara halor ka jing tarwan yang ikut wa Myntdu wong niu ba patoj ma Friday hing the EU ka donation ne benta penbaha penmiat ya ka road yang ka Myntdu EU sanlak tangka taniliang yang I dewan ra pensia deputy commissioner ne ka meeting da pediang I wa niliang bisi wa chnau ya ka government account ka woman ka restoration ya ka environment fund ko em po ka district West Jaitia dan halor gani ka paisa ko new bro o deposit o kam ka bentang ka wa e biang u chaga Myntdu te niliang yong I ne hini baro manjur pediang te hayato woni ka fund ka wa deputy commissioner po ka district level chuna ka to da pun krek ka ya kiwon ki bentang ki bam ka penbaha penmiat I ka Myntdu ki road ki yong ka wa aran laiten la yong chiap wa kauman katte yoi ho ada dapu wile wa dapu to MD katuka MD wili khat yo triap te haini de himi karai de kerpadi o deputy commissioner walang ba gani ka paisa wa katai ka mupia kawaman ka thau pelang umdi ya ka chnong juai ka mi Myntdu ki bitawan ki chnong wan hagani ka talang to usdang ki ukhlo na tu triap hakawang nu triap to ukhlo ki tanggi mo ki moria baro umne ki ko khnang wonang im ko Tegini to ka kam ko wanni ya kalami te daman ko ka banta ko wanai liang yong I ke khoi wam tur chrup ki san baro em banta hai ni snyawi to ka jing e khubala ila yo ma Friday hing hapardi iwa kamong gakten wala dale baha mandale baha manda job go ni bon hikai ki I yo mani ki buru ki wa tipu champang lale bakala ila to emi banta iwa I to snyawriti tenne ka sni daman ko ka sni ka wo sa kan mo wa kani ka ubru wa snyap to I jing bakala ewi kani ka donation ta sagawin la chema kani ka bu wa hagini ki snam go dadab yo ilong da yo da champi ki juai da yo ki nong pura wa kata ka panhe yo surok na treang riang hado apo galat mu phalang da pangkare ai tu na liang na ma ngai lang dhar o manu nong tre yong ka dhar construction company hagatu ka por na liang yong new contractor wa company yang o da pular gi wa haden wa da panchnayo surok daw em ka panbaha ka panmiat ne open year ngam ya ka road yang ka Myntdu tan ne nang baga ni ka khubor bo ga jing tu karpari yo mangai lang dahar man contractor wa ka dahar construction company wa itu wa pular gi hatu ka por sedang no panchna panbaha ka road ka Myntdu kamade no khandaw gi wa hejo I por le e ka donation chekani ka fund khnang wa yonang imunang he chu chui chkman ne ka committee ko di chongi ini leng sejuk we chunong ide karchan ye wa ile ka koi wa Myntdu ai wa so de ne penstom ya ki wa ti pathat ya ki mo tiap pem ko wa Myntdu tengah ini porci magalat le ka bu o penche chignong chunong wa hakituntu committee de rai wam to dia no jab pathat charut ko wa Myntdu ai ba kani kta gai kumba mumdi kam tam I chrong juai ko ske haga wa Myntdu I kumba mumdi tegani to kam ga jing penchile yagi nong chong chunong lamba gani ga social media wa neni chkmat mo de wi no pathar pi ga jab cheni stai kam tam charut wa Myntdu ne ba untuk dep rai wa lada chem to em ko fine ne kuna wai wa da ne leng ka district administration ne to impose ka section 144 dengan kita kejak besi region tia ila kerchani
ya ka jingla luti yang ka Khooid ke Myntdu kaniman ka seng ko ada larli snem depan Khooid ke wa Myntdu ban lomba ka jimbodien yang ka seng de chem da iki perlok ko dele bakla kad hadu wan ra iki po chilom tong yo chiap snem de yo bor na ka an te ke ni ne ke singi di kram man ka kam ka singi o sa khana wa ka bor yo ka district administration do mon ka bor yo BC wa datu igilan keluti wa perking no iki wa klo chiap snem de yo bor bat yo chiap wa em haga wa Myntdu walang wa sakut yo Khooid yo kat kam gi kendon yang ka an kanang wa kita kha ku em itu yo im gi bat kirot wa like you see iwarep gewariang yo yo ki penem kam ya kum kam tam ka chnom tu tuai ko di ga ni ko yo yo ya ko ko ba ko ya kita tahu man ko kam ko khmat ur ye klam ini bar kan ro ki ni sing yo yo pai ngor bahai la dang em gi perlo ki ole chitom e ki le percha yo pen chitom iki kat kam ki kendon ga an bat ka phang kat kam ga rai ko de rai ni kita na kaliang ga sinju wa chro ri tia man de yo kubur lang ye klam lang ni le sen bhai gi de kha gi wem ha ga Myntdu te wai wada emi ha ga warta ga chula ga ongi pile wa kini gi sasi gini ta gini gi komwe jar gini gi komwe gi won ki de wai gi pensi ye ga ki penyap gi de kha ga tele i leng i da siar ga ni hadu wada i go kubor geleng de siapa yo kan ko warta yo ra pi si waro wa kamta mi ga suntuk siar go wa man ga sancuri yo i go wa yuluti wa kan ni ga suntuk siar ko wan ra ga jing siapa siamit ye ga jing kemen ye gi pai ba ga sung tua hi waro jintia wa dun ki si tua tumba ga jing sumar langi waro da le i kre lang waro kini ga wai negeri jintia gi waro ite kan ten play chi bon ya ga